Oy, Dennis, agreeing ka ditan Aldawon. Ay, alat oras na yan lang. Ay na, alas 10 ay itiagsa pa anak ko. Ay, kulak na alas 8 pa lang. Masakit yung ulo Kasano asaan nga agsakit ti ulom? Kat nabarbar te kamat anagawi di parbangon. Ay, huwag nga rol. Napasubok man nga iminom. Kasangay nga ni pare Bobby idikalman sa nagpainom. Wala, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawin. Diyak pa'y kitin malagip no kasanuak na nakaawin. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka maulaangan makaasawa. Ninanang mat. Sabali man ang tinangiturungan na iti saritaan. Kat pudno matanak ko. Laklakayan kan. Ngam di ka mat agnaknakam. Mala bumangon ka kididitan taing kamanganan. Lay, ni mat nan siti masabat kaw. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanamnan sa balasan kaw. Ne, si kamat gayam day tata journey. Ay, sa dino nga ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo ngay, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kagapgapok lang, ba't iji bagyaw? Kasta ka di? Anya ngay day tabinitbit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, way, mabit man laang balasang kaw. Apay ka di tata. Ada man la masalunsod kaw. Anya day ta. Di mo't agayan ayat kayo kani Dennis aka nakak. Ay kwa. Idi day jay tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Sa apay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa'y. Ay na, uray gwapo kan nagagat. No addamot madi nga ugali na. Awan matla ang serbi na tata. Nay, anya nga dahil amadi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulatan timang damag ken kwa na tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Amangan no ibaga na pa'y adadadaulak kada kayo. Ay, kasta aya, kunak lakit din no da kayo pa'y laang. Naranaak ngamin itay. Iso, tinangitulod kanya kaya paradaan. Iso analagip kaw. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis akaanakan nyo, Tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimando Road, Mano. A1 Hotel. Sa dino ti kaya tiyo apagnaan tayo? Via Bukaw kan Trancoville, wano is Ilyolatan. Si Kalatan, Manong. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamala daw. Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Patayabol kong ti taxi. Tapno saan kayo amala daw? Ay, ikwa. Di mo matunay paspasan ti agpataray, Manong. Jakpay kaya't timatay. Di ka kadiagdanag. Ta expert na ito yun na driver. Amo kong ti pasikot-sikot di ti bagyo. Kang ronan ti amin, amo kong ti diskarte ti tunggal kalsada no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat da ito yun ang driver. Sapay tumanalaw iti sarming ti taksina. Nagadungay pagpagana. Katjakmat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi. Nagjipak lakuman. Ada ka di ibagbaga, madam? Ay, ikwa. Awan mat Manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Taang mga numa-aksidente tapay, no kasta at tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong tidalan kunakmanan. Napintas da dya babae. Medyo suplada. Ang nasingpat mo ito. Igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paikit ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe inton madamdama.
Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dila itoy? Juan, siya nga ron. At sino ka? Gansadino tinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDM iti taksi anagluga na mitayag sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaeng no kasapulam ti IDM tay sabat ko. Ay, kwa, kinapuno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Ti amukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim kinakatinaga. Amangan numabalin nga itulod mo dito hotel. Sabten ka iti ruwan. Ita ka din, ma'am. Wan kumaan, no at dapan nakabalin na manong. Kasapulak namin ita. O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, umaya ko nita. Sige manong, tatagyaman ako unay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit iti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka, matanak ko. Ah, siyempre, ananang. Si kaman mo, tada may lugan na. Kay ma'am mo na abalasang. Nung saan ka maragsakan? Na, kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, ket parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. Ada pa'y bonus na abalasang. Jakam mo kan ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latam mo kon. Amangan no awan tumot laeng manen ti maitong palmo no kasta. Ninarang mo. Kat pudno mo't saan aya? Alawanan, siya kung ti akin basol na nang. Angam mabalin ka di, di yun ulit-ulitan, tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka, tapod no ti bagbagak, Dennis. Gusto ka din nanang. Pangasiyo tadidak bad tripon. Kakaiso na amay at timod ko ita. Manuabulan mo tan tinapalabas, manipod nagamam mo ta, Iris. Amangan no, mabalin ko mo tan ti agaram kan ka. Ah? Ay, kat mabalin na tamad Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. Iso nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamarak. Kung naklakit din no, di mo kayat nga arman ka. Awan mit siguro tirason tap no agad kada. Saan ka di? Ha? Ay katuan. Awan mat nga mina talaga. Basta tinapadag ka niya kita. Kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka din ay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti daita, Dennis. Basta dalakit di oras mo. Apikit din na saan. Kanayon nga da oras ko, basta sika, Iris. Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya manan ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal. Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ah, nay, anya ti kayat mo asawan. Sinong batang na kung ti balasa nga sabsabungag? Ha? Ni, aping aglibdi kayo nga. Rumbang na lang kung maamaragsakan kayo. Ngamin, adanton manugang iyo. Maragsakan aktulaang siguro, inton agasawa kayon iti bagbagam biam, Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan latam mo ko nanak ko. Aramid ti pakakitaan ko nakmanen, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat latamat in San Journey. Si Kangay, naimbag man talalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, uwanit saan? Kailiw kayo nga ron, mate. Ni kaanakan Dennis ngay. Sa dinaw, tayo ayan na. Nagbiyahe, insan. Kasta aya. Anyan tungay nga oras asumangpat, Insan. Rabiin to siguro na sumangpot dayjay, insan. Ay, kasta. Ay, kunak no, kunana nga may na Huwebes ti kuding na. Iso nga mayak ita. Miyerkules ti kuding na insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Aya,
Ay, kunak ano Huwebes, Miyerkules gayam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapang nga agawid. Ay, uon man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras ang malpas ti duty? Inton alas 3 pa'y Sukunan kan. Sakan to itulod indi dagos mo. Saanan, Dennis? At dapat ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabaho. Kasta aya, Wan. sa dino ti papanan nyo. Kan asino ti kakaduam arumwar. Jak pa'y amon no sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pa'y laang ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text nak to karon. Wan. Sige, urayak nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kapoy. Ay, kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo. Tanay, natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mo't, narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit di, Agam nay. Kita mata mga ano mapalus po sa manayin akas ka ni Nansay. Ha? Sana nang kel. Masigurado ka day to yung timauding agbalin anubyak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan kaanakan. Uwan ka day, uncle. Uray puutan nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiig. Malay, inka nga rin gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Nareklado, uncle. Na italagayam. Urayan taklabit, ha? Tama panak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Ada ako ni Tiruarte Hotel. Anya? Ne, nagsapakan. Kat no alas 11 pa'y amal pas ti duty. Urayan ka, naging kaamal pas ti duty. Anya? Ang alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang di aging gainton alas 11. Apay, ada urayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat nga agtambayak di tiruar? Anya? Iso nga rin ti kayat ko. Apay ay alapdan nak. Okay. Sika ti makaamo, Dennis. O sige, idepo kunda ito, itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris. Iris. Ay. Inidip ng ti cellphone na. Ha? Tinasayag. Aguray aklatan dito eh. Aging ka madismiss tinobyak. Dito ay akong nagpwesto. Tapno makita ka dagos no rumwar iti hotel a pagtatrabahuan na. Oh, itay pa yung agri-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape adi mo sungbatan. Ni Dennis ti umaw-awag, friend. Oh, timat gayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan no anya nga oras ti panagawid ko. Sa balilat tamat no adan nobyom anya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Kan no anya oras ti panagawid mo. Wen angam kasla sobramat tenter aramidan ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan da kin ni Rocky. Hay, jak kaya tikas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabugbag kalak. Ay kat kasaritam ti nobyom friend. Ibagam ken kwa na dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta, agkin naawatan kayo. Imbaga kun dayta sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife kan outing. Nagkari adi nakpakibiyangan kadagiti kayat kong aramidan. Ang kasla di namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend. Ay, jak amo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry lang. Ngam na saysaya at siguro no ag-break kami lang.
Itay ka pa nga awagan. Ang apay adi mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Pagrityaran ta ka di mananday tabanag, Dennis. Kasano, kat di mo nga minsungbatan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidam. Taapay adi naksungsungbatan. Siguro, adda kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka di tibagbagam, ha? Amumat nga adaak iti trabaho. Ngamdamagam ket din no anya ti aramida. Pagpampanunod ka di, ha? Nita, agkalintudan ka pa lang. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabalin ka di at ilatan panagmanihom ti into naram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardeng mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano mo't lang ngamin aya asong batam ti salsalusudakin ka. Isardeng mo tilugan ta bumabaak kunakmat. Sana mabalin. Sung batam ti salsaludsudag tap numalpas. Asino ti kagingin nantil mo iti hotel, ha? Asino? Asino? Lagas ang biyag ko, tintin mo akalak amang. Rapakarang sakam, oray no masakta na. Ay, so, awan man, Dennis. Anang, Day takat day kunkunakan ka. apay nga minaya. Ano sino pa ite gay ayat itinapurno? Iso pa ite kanayan na ngay sina. Oho, kano pa yan nagbalin ka anapod no, Dennis? Napundo akmot nga gayat na nang. Nga maapay nga yati kabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay ayat ko iti kasangunay. Gapo day ta itinalabas akin naman nangimon mo. Nanang, Awan pa nagtalek mo kadagiti agbalbalin anobyam. Eso akas ta ti malaklak mo. jak lang mo't kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Isa kas tara ramidag. Saan nga rod ang mabalin ti kasta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Oh, at tibalon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka itinakaununag. umak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti, Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. anyat kayat mo asawa na nako. Kasto yung matlakid di akanayonan. Inal daw kasto iti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon mo't lagi ti dayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat ano samata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa, basol mo matlaang. Ngamin kasadot mo matiagadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga talo ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit kumanin tagadal. Ang mga numabalin ang kasarita yun ni tatang. Ta ituloy kumanin tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Barang umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Agyaman ak bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamig, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam. Nagsarita kami iti kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanin ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanin nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat wala. Day talaga yam. Urayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Amang ano ibaga naman apil-pilitik iti banag at dinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga, akayat namanin ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat na dagtuloy nga gadal, bakit? Barang ano kas nangagpahiso lakay. Ibagam tungarod kan ko ana.
Ta sikaswan na nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Anya itayan tay alalaan na akurso? Civil engineering, nanang. Aya, agbalintong nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Ha? Lukon yung mati apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanin asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igad na ti agadal. Wan, nanang. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya. Jakla ang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam tao may nakto sa rungkaran ije balay tagundawayak tumeten abagbagaan. Sige, nanang. Ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Ay, Diyos ko. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay, sus. Awanan. Naladaw ako ng gusto lang. Ay, basta uli abartag ko iti rabi. Diyak pa'y napuutan no kasano anak kaawid ak dito tagos ko. Ay, nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumurak. Ituloy ko kid di manin ti maturog. Ay. Hala ka, insan. Manong aldawon adi ka simrak iji pagadalan. Ay, masad-sadutak nga roda na sumurak insan. Anya? Ay sus, di ka kadiag sadot-sadot insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini anggal insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga rodan. No kunak ka masadutak kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita insan Michael. Agbirwak lang iti panggadak dito yung syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manen bakit. Sayang manen ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na matang dagatal. Gamawan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasad-sadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya kailangan kumangay. Aramidon tamot amin, nakabailan ta. Tapos nung makaturpos laang kumay iti kolehiyo. Ngamti na mo't amo ay kan iti patag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Kanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasi dyan aramidan na. Inggatang ko lang kuman iti dingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapos saan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Baybay amon. Lakay. No siyak la amay isa, awanin. Talaga anadismaya akon kan ko ana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kong tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong agkalaysatan. Ha? Agkalaysata ko na. Total, agpadatamot nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good, sika No siya, okay lang ang mag nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uwan, agkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Sikang mina talaga ti kahit kumasawaan. Oray siya mat Michael. Sika ti kayat ko apakiasawaan. Ay na, agyaman ak Lilian. Unaklakit din o di nakayat. May sakang aminan a maestra. Idinto ta siya. Undergraduate ak iti kulehiyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatan.
aging inayat na. Ba nagapagyamanak unay. Kasano, ibagak nga rodon kadaranang kantatang ko, tatumaron kami. Katuan ibagam laang no kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodon dagiti datakkel ko, tatumaron kami, Lilian. Anya, naikat ka iti trabaho ko na, Michael. Huwag nga rod, Kat, anya nga iti planom ita. ipatas ko man na tagsapol iti sa balay pangganak bakit? Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kaya't mo asawan. Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma, kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagi balay. Anya? Di ka kadiagtanag, tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidak amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan nak. O sige, basta aramida mat amin Tapno awanton aramidak inton sumang puweta. Arreglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adi magasa kun Ne, anya ngay day taagas asok di taabay ti TV. Ha? Dayta? Dayta di kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mati usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wen, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga amayat nanang. Basta siya tagtagi balay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat agtagtagi balay? Wen, Ne, apay awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Ngamuray no kasta, okay lang. Ngamin, agsusildo akmat nga agtagtagi balay. Iso nga ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Suswildoan nak ti asawa kang agtagtagi balay nanang. Kasano dayta? Mangala ko iti katulong may. Ngam ko nakmat, aji itang dan na ko ma. Siya klangan ti pangtidan na, ta siya akong tagtagi balay. Anya, ay nagloko ka nanak ko. Kaya't mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to ang mapasamak day tananang? Saan to ang mauman ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagipan nyo. Amom nga rod. Amok ngamin, ay ayatan nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinataer ng asawa, no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din, bakit? One, Ayag mo nga rudan at itangdan ko. adtoy. Ay na, nagyaman nak, bakit? O sige, tasumre ka kun iti trabaho. Sige, bakit? Akan anad ka. Ayun gayam. Tari maanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige, ngam tandanan nak Anya? Isumot lang. Ano agayab kay ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Isu nga di itangdan mo kuma. Siya ko unti pang tidam. Ay unay kan, Michael. Mabayadan matla aminan at trabaho. Ay kat siyempre
Nagrigat nga tatag tagibalay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay, bakit? Ti puntok laang mat. Datamat laang tagnanaad ditoy. Saan mat asabali a tao? Uray pa eh. Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta, adamot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo ah. Rabiin Lilian. Ustumat na aday tapa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilapas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko ti agdobli kayon. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Katintun bigat man na. Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsak mo mitagpatpatlag. Katsi ka. Apay, di ka mat mauma nga inom iti arak, ha? Ah, ay ko. Sabali mo ito nasaritaan dito ah. Kasano ko maasabali ngay? Siyempre, isumat ti liliwak. Nangarunan no kasi ang bay may saak dito yung balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumrumar. Sana ka mapampan ka naging tibiraos. Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmot ay apanawan. Hindi nakman butbut ngan. Amok at di mong tumad lang maramid ti mong paanaw kanya. Bakit? Di ko naman. Ah? Inulbudan nak Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes nga trabaho ka, saan taday tamat lang ang gayam mat maturog tar aramidam iti opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom dayta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo ammo ti kabaalak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga eh. Apay, di ka matlagawi doon, kit na eh. Rabiin. Adda, dito'y balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Ano nga oras ka nga gawid? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Hello? Lilian? Inadap na mo tayo. Naglukon na sawak. Tinasayat. Humuwarak man langin. Mapanak ijidagos na parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papa ng bakit? Nakapulis ka ba? Mapanak ijay dagos damay kalakay. Ha? Ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumustaan di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne? Tabay ka nungay. Nagapat ang ata? Day tangarod tijak amulakay. Iso amapanak ijay, tamapan ko punkan nupudno tinaidanon kanyak. Ay, katuan ang arod. Patamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan ah. Danda ni makaduming gumat tayo na sana nagaw awit asawa. Sapay jakmat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa baliday ito yan. Ah, tinasayat. Awagak manin ni Lilian. Tita, nagri-ring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi ka mo't lagawi din. Sa dino ayang agpaysutayan mo. Di mo namnamaan nga agawi dakpay dita, Michael. Ah, anya? Nalawag tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan na kun nga agawid dita dagos na. Bakit? Apay mo't ngay. Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayakat.
iso alipatin na kon. Anya, di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mang rabrabak, Michael? Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukwam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin daytoy a panagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha, mabit lang, Lilian. Lilian! Ti awanan ba na babae? Saan na mabalinday to'y? Saan? Awanan ba tayo babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na nang. Dayto yun ti bagbagak pay laidikan ka anak ko. Nanang. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan kumanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang. Diyak mamati adila ko na ito ni Lilian. Patsika na ko laban lang ti panunot na. Amok kaya yatin nakpailag da asawa. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita ditoy. Nga mawan mat. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Nanang. Agasam mat ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akastang agpatpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amaumay ti kastang aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka, kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka nga minay, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No ide ka tantani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatan ti agawid aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No idi kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapan ni Jatalo. Barang ano adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kano apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wan ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanen ata nakiasawa matan iti sabali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumot kami. Anya nga ita. Pinanawan dalang arod. Uray kasanupay ta aramiden na panagbabawi. Awanen Di nan maisublipay, tinapalabas. Hello, Insan. Nakaawag ka, Mat? Waninsan, kasano? Makarawar ka kadiinton bigat? Kumpurmi, Insan. Kita gumagata karumar. Hay sus, gagatam ngamin Siguradong ag-enjoy ka ija insan. Ado ti maam-amom ijay. Ado ti padatamat lang nga OFW. Ay na, Insan. Ang mga maopi aktulaan ijay, narigatan. Kan may sa nakababain. Naimbag kumamot no adam amok ijay. Isu nga rod amapanta, tapno mapanta makiam-amu kadakwada. Anya nga dyan mo. Amangan ijay mo maten amasarakan ni Mr. Right. Anya, sika talaga, Carol. Mapanta amapan, insan. Nala, kita agtungarod, Insan. Depende timud ko. Saan mo lang akitaan, insan? Aramidem. Anya? Dakkel apas kanda dya, insan. Siguradong ag-enjoy ka kung naktumat. Kasano ko mama siguradong dayta, Insan. Ay, basta. Orayan kang orayan.
Agkita tanton, ija insan. Kita to, insan. Hala na ito'y, killjoy ka mat. Wan ko nam ngaminan Di kan tupulos agbabawi sumurot kanya. Promise. Ay, sige man laengan. Tapno di mumut ko na. Amangan kit din no gumura ka kanyak no di ka pagustuhan. Ay talaga agumura aken ka ano di ka umay insan. Awanan ti kasinsin kung agnagan iti Adelfa no di ka umay. Anya? Alawanan, umayak nga umay kasinsin. Nakasukat kamot ka anakan. Wan, auntie. Rumor ka kadi? Di mo't day off mo ita? Wan, day off ko ita, auntie. Ang rumwarak. Sarakak dagiti sigo da barkadak. Anniversary ka no ti may sa agrupo dagiti OFW ita. Iso ti atendaran mi. Mayat nga rud Aging gaitian niyo oras ngay nga tati programa. Dahil tatijak amo, auntie. Ang kasalakunadam at nga amangan no aging gainton rabi iday jay. Nang runakit Domingo ita. Ado tinaka-day off at trabahador. Kasta? Wan, auntie. Mapantayo awan pa panan nyo. O sige, sumaruno akto. Bareng malpas ko adagos tinaka-schedule nga aramidag ita. O sige, auntie. Awagan dakto no makaumay kayo, tas sukuran kayo. Sige ka anakan. Kita tadi ka manen mapasubo nga ginom. Ha? Wan, auntie. Di nakpakadanagan. Kabaalak mat tibagik. Ken may sa amok mat ti turturungag. Sana kas ide amapukpukawak. Sa bagay. Nala, enjoy ka anakan. Sumaruno akto intun malpasak iji opisina. Nagadumot gayam ti tao insan. Nakababain. Okat, anya kumaita. Tao tamot akas kadakwada. Anya ngay kumati pagbainam. Ala, umay kakit din ta dumanon ta iti ayanda insan. Saanan insan? Nagado ti tao. Talaga nga adu ti tao ngamin, danda ni amin nga OFWs kat adda ditoy. Adda ka dita at taga Benguet, taga La Union, taga Pangasinan, taga Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, kan aminan. Naglalaok a lugar tinagapgapuan dagita insan. Naimbag welcome tay ti dayta apasken insan. Katuan, apay kit din asaan. Welcome amin nga OFW ditoy kunakmanan. Isung awan nga rodrombang apagdanagam. Ala, umay kan ta dumanon ta iti ayanda. Mangkita ta iti mabalinta apagtugawan. Sigurado nga adu ti mabuya. Nakita kat iti Facebook ti program nga insagana da. Talaga gayam nga do ti OFW ditoy. Aywan talaga nga adu insan. Adapay kanukat bisita da nagapoy iti Pilipinas. Kasta aya? Wen, isung umay kan, daraseng. Hi, miss. Ha? Ay, siya ka diti kasarsaritam, sir? Wan, ngam di nakawagan iti sir, ta sa anak mo ta maestro. Manong ko namlatan no iso. Oliver gayam tinagan ko. Si Kangay. Ay, kwa, siya mo't ni Adelfa, sir. Ay, Manong. Kasla ita ka lang makita Kabarbaro ka kanila ang ditoy. Wano talaga nga ita ka lang nga matendar iti dayto apaskan. Parehas, Manong. Okay. No kasta, madama pa lang nga ron ti panagadjas mo. Saan nga nakas ije Pilipinas? Nga agtrabaho ka lang no kay kayat mo. No ditoy, talaga atudo kayod. Wan nga rod, Manong. Sana bale, may ruwam kan tumot lang. Talaga kasta, anyangay nga ron. Masapol nga umadayo tayo nga agtrabaho para karagiti ipatpatag tayo iti biyag. Husto ka, Manong Oliver. Di ka agbabain ha? Ipagpabalay mo. Ado ti makankan mainom ijay. Umay ka, tamapan tamangala. Wano, kayat mo, tayalan ka. Sige lang, Manong. Nabsugak pa ngamin. Kastoy kami dito itunggal aldaw ti Domingo. Ado ti tao ita, taada celebraran tayo nga anniversary ti may sa agrupo. Iso nga damot lang na isagana a program. Kat agpabuya dagiti kakadwa tayo nga OFW, manipod ka dagiti agduduma a tribo. Kasta gayam. Wan, umay ka, tamapan ta ijay.
Iyam amuka karagiti daduma ang miyembro ti grupo. Iti kasta, manayunan ti amam dito eh. Kat, kumusta nga iti natindara mapaskan, Oliver? Adumot lang ka di tinapan. Okay lang matanti. Wen, ano ti matendar? Nasaya at matngarod ano kasta. Sayang, tadyak mo't nakapan. Ado ngamin tinas asikasok. Wen nga rod Gistay may sa kayo mat siguro anak isalsala no nakapan kayo, ante. Wen kumaa, sayang ngagpayso. Sana bali tadanto pa'y mat sumaruno, ante. Wen matkit di Ado mo't dagiti barbaro ang miyembro, wano kasmat lang iti sigod. At damat, dagiti kabarbaro nga imatendar, kabarbaro dalaan ka nung amin dito, kas OFW. Nanayunan man nga ruden ati Pilipino kan Pilipina ditoy. Wen ante. Anya nga rod kat kasapulan mo ti umadayong agtrabaho para iti masakbayan ti pamilya. Nako namon, ante. Masapol at talaga ti atidog a panaganos, kan kirad ti pakinagam amang sarangat karagi ti panubok adumteng. Ne, adda umuawag iti messenger ko Kitaag man. Ne, nimot manong Oliver. Ay, sungbatak. Hello? Hello, Adelfa. Baka disturbo ka dikan ka? Saan mo't kit di manong? Okay laang, ta oras mo't ti panaginanak. Nalpasen ti trabahok. Napintas nga rod ti timing ko ano kasta. Launay amanong. Talaga nalaing ka tumayming. Wala. Talaga nga min aday tati paglaingak, ading ko. Mayat nga rod amanong. Aywan gayang. Mabalin ka kadi nga awisan inton day off mo? Ha? Sa dino ko mamanong? Agsarak tay kimay sa park. Isend kuntukin ka ti address. Kaya't ka nga mina makasarsarita. O sige. Awan pari ko titi day tamanong. Awan mo't kit diti papanak inton day off ko. Agyama na ka, Delfa. Medyo maboring at namin. Iso kayat ko matirumwar. Okay. Isend mo tulat nga rodin ti address sa pagkitaan ta. Tabirukak to, manong. Oh, Carol. Apay manon nakastatilangan. Kasla ka lamang sursurdo. Sa bali at talaga mo't no in love ti may sa atawan niya. Apay, asino tidakdaka matem nga in love insan? Ay kadyam mo ka insan. Asino pa'y kumangay? Asino nga rod? Aramidon nakmanon amamadto ako na akong, Carol. Sika! Anya? Oy. Agayan ayat kayo ka din, iti dayjay nga Oliver, ha? Anya? Anong agayan ayat ka dyan magnibagbagam? Kat no saan mat nga gararim kanyak? Oh, di nga. Saan nga rod? Oho, kat no damag kung ar-arman na ka. Di mon ilibak insan. Maawatan kamat kat no bilang. Kan may sa single kamat. Isungawan nga rod dakas na. Anya? Sang kadamag nakakanukat ngamin dayjay nga Oliver. Anya? Asino man nun ayat tinang ipadamag iti daytakan ka insan? Ay, basta. Ada nang i-report kanya kinsan. Pues, wrong info tinakadanon kan ka insan. Oho, jay kadila ang pudno ti ibagam insan. Maamwak tumatla ang oray pupuutam ti kuna. Anya? At dayta ka man na ako na Carol. Dagulit kamot anya. Saan nga ron nga gar-aram ni Manong Oliver kanyak? We, di nga. Nalabit, anain kabsatan laang tirik na di tao. Isu adi mo ka din ik-ik kan iti kay papanan. Di ka na yun na panagsinsin narak mi. Nasingpot ni Oliver. Nagagat, kan madlaw ana respeto. Adu dagiti banag pagparehasan mi. Kas kumakadagiti pag-aayat mi nga aramiden tunggal day of mi. Dagiti paborito mi amakmakan. Tipan nakapaay mi kan ayat. Kang runaan ti amin, ti kinaddan anak mi.
Mariknak amayas asidagan tiriknak kenkwana. Nagbalin kamin ak close. Ibaga na dagiti parikot na kanyak. Kasta akmat kenkwana. Nalagaan tirik na tunggal may sakada kami. No agsarsarak kami. Nang runa no kasjay ng agsarsarita kami. Ay, ayat ka din da ito'y. Dahito yung kadi amin ng tiipawit mo, Manong Oliver. Wala ni. Agpirma ka nga rod dito eh. Ano ita? Nalpasan natin ko. Dahito yung pay. Ay, ang dapat gayam. Sige. Ato yung tiresibo, Manong. Agyaman na, Klani. Awan anyaman na. Kumusta ngay matanti anak mo, Manong? Kaasi ti Diyos. Okay lang, mat. Ninanang ti mangay ayawan kan kwa na. Tadakat nga ro diti adayo. Balasang siguro na niya. Nabayagan adyak nakita kat. Ay una, nataytayag pa yan ngamsyak. Pakumusta am tuman, Manong? Kat una, makadanon tibilin mo, ading ko. Ayun gayam, pudno ka di tinadamag ko, Manong Oliver? Nga niya, Adda ka nung mat Pilipina asab-sabungam. anya? Talaga ang naglapayag ti daga. Agasam man ta nakadanon kan kaadagos. Ay, kat amo matan no nadamag ti maysa, sigurado nga agwarasan dayta. Dayta, kat nga ro dading ko. Good luck lalaingam tapno makaasawa ka matan. Tani, narigat ti agmay maysa, Manong. Nasaysaya at matlaang no ada ka inagaw mo iti ulas tunggal rabi Manong. Anya? Talaga nga da pagpadpadaan ti sitwasyon ta, Oliver. Nang runa dagiti anak ta anabati di Pilipinas. Wan nga ron. Anya nga tano, padasan ta. Padasan ti, anya? Ti sumra kiti may sa relasyon. Total, balasang kamat. Awan mat sabit mo, kasta akmat. Awan mat makuna sabit ko, tabaro akmat. Ha? Anak laeng ti adda kadata. Ngam nawaya tamat. Tagbada damat asan anak ki asawa. Kat, kasano no saan gayam ada tatag kagasat? Kasanungay mat, no talaga adata tinaituding para iti tunggal maysa. Oliver, Ay ayadan ka, Adelfa. Amok nga damtrik nam kanyak. Sapay ko ma, ta di mo laptan ti bagin. Paguston ta kumanag itirik nata. kuha? Bayam ta panunutok pe aning bagday ta, Oliver. Numabalbalin. Diyak nga minan kayat ti maylaw an manan. Isu asapay kuma, ta maawatan na. Di mo kuma tagidaksen no pakibiyagan ka kaanakan. Ha? Ti love life mo ti kayat ko asawan. Anya ti kayat yu asawan am ti Betty. Kas na ko nami didamo, agpada kayo kini Adelfa, nga adda na palabas na. Katagpada kayo matla nga addan bagahe, wano obligasyon na. Ti anak yu ti kayat ko asawan. Kasta nga rod ante. Panag ko na kat nasaysaya at laengan, nuput din nyo tanyaman a relasyon nyo. Sakbay ngamun unag pay dayta. Ha? Oliver, awan tinasaya at nga itden ti panakirelasyon mo, iti padam a single parent. Ante. Sigurado amarigatan kayong tungag adjust. Saan laeng kuma adagiti bagbagiyo ti panunuten nyo? Ante. Panunutin nyo mo't kumatirik na dagiti anak yo. Panunutin nyo kuma tagbali na reaksyon da. Saan laeng at ibukod yo apagragsakan ti pampanunutin yo. Ante. Agpanunot kayo pa'y kuma iti maminribo, sakbay ngagplano kayo. Taamangan no iti udi na, kat tilmunin yun to dagiti bukod yo alwa.